Guaraní Boralfu. Guaraní Web Podcast. Boaihara Viviana Cáceres Ndive. Arapoteñeterei harepytu'uhápe sapy'aite. Upeva'erã arundéve peteĩ mombe'u guasu ñanemba'eteetéva oiporavo ha ohaiva'ekue Martín Acosta, mbykymi hérava Ka'i. Kóva ohechaukáta ñandéve umi mba'enderepýva ñane ñe'ãme. Taha'e mborayhu umi ikangyvévare ñandehegui, pojera, poriahuvereko, térã opa mba'e upéichagua. Ha nembohorýrõ ko mombe'u emosãrãmbi opa rupi. Upéicha reipytyvõta che rembiapo. Che rendumíke. Ka'i. Peteĩ jey ndaje karai tujami opyta ha'eñoite hógape. Hogayguakuéra ohógui omymbajuka ka'aguýre. Ohasa heta ára ojery'ỹrehe hikuái. Ha tujami ivare'áma opágui tembi'u opytava'ekue chupe. Tujami ndaje oguata asýma imarãchacha mbágui. Otyryryhápe osẽ oheka yva'aju ka'aguýre. Og̃uahẽvo peteĩ yvyraguýpe ojesareko yvýre. Ndohecháimárõ mba'eve, ojesaupi ha ohecha mitãitã yvyrarakãre, vy'apópe ho'ujoa yva'aju. Peitýmona chéve yva'ajumi, chevare'aitereíko, he'i mbeguemi mitãnguérape. Mba'éreiko nderejupíri yvarakãre orerojupihaguéicha. Osapukaijoja mitãnguéra tujamíme. Ha mba'éichaiko ajupíta ndaikatuvéimava aguata. Ombohovaijey. Upépe katu oñembohoryvéma hese hikuái. Ova yvyrarakãre. Opuka ha oiporavo yva iporãporãvéva. Tujamíme ojechaukávo. Tupã ohechávo ko amitã tĩ'y rembiapo omoñe'ẽngu ichopekuéra. Upéicha oikopa ichuguikuéra Ka'i. Upetéguive opopo hikuái yvyrarakãre ikane'õ'ỹre.